Uway koy di berangyat kajing tian bishar ba kajing toket hapo ka along ki pulet ula klat no namar kajing pan kansan kajing pangyong no koy di bel keno don kti halur kajing sha peniap uway urang ba haksnong tasar mau dekhar bala perna bala klat no hashawan koy hakachaka sumar hamem hans hakanong ba shilong la ban kedau bah kamiat jangka arkulai trik ujemang uway urang ba bala tip kerteng kumo ba amisan muru laip san senam kerta ula sha peniap dak ba sha amat narendang dak kenjat tiar banep Pat pulit dah kini kami kelara ano ibu beliau bela kena subadan keti ha kini ke company beliau. Ya bela tu kerteng kumu purli syuting san pu arsenam kerta ubana kesno tasar mau dekhar. Kat kum gajeng tep layo do superintendent ki pulit ke distrik Riboy Ujakpal Singh Dhanova. Lapan tep hadin jingtian bishar dak distrik kod anong po. Kala ailat man toket ha ka along ki pulit bat kat barang yak jing toket. Ha ka arp santri ujemang uniu koi di ula kempang sendat. Bat sedang banyak rumar badan kejeng keta eka clear komta ki pulet lara no pak sumar kanong po civil hospital bala pengkerja no Shamim Hans Shillong nari lapan menapat bonu koi di ulak no hasyawan poi hagan ke caka sumar nagaliang ki pulet lara no eka mediap jung koi di civil hospital Shillong bande ek postmortem rengkat kejindan kisaki u majestor na kanong ba Shillong bat kejing ring ru deka video kum kasaki